ubwa kabiri tugire Yakobo. Muri Yakobo birashoboka. Kuno mugoroba dukoraniye ngaha, nagira nsabe umushinga ntahe Atanazi adushire mu maboko y'Imana kugira ngo twame turi kumwe nayo, abari tujye imbere ituyobore mu gikorwa kidasanzwe turimo ngaha, hama ibindi bibandanye. Ndamusabe avyagurukiye nyakubahwa Atanazi adushima ku Imana. Dusenga Imana. Imana yo mu ijuru, Imana isumba byose, umuremyi w'isi n'ijuru, bibaye byiza muri kano kanya kuba turi hano muri kino cyumba. No kuri nyakubahwa ata byinshi turavuga, turazi neza ko turabona abantu kandi abantu b'intege nke, zo gusaba imbabazi ko bitagenze neza byose twakoze mu buzima bwacu. Uri Imana igororoka muri byose, turakunyeze muduharire, kandi uduharire udaharuye ibyo twakoze, uduharire udaharuye ibyo twakoze uko bingana, ariko bikunde kirenge kizima imbere inyunga zawe dushima kandi gutazira. Wabanye natwe mu mpande zitandukanye twavuyemo, waduteye iteka n'icyubahiro, maze uturinde ibyago, uturinde isanganya, maze udushyitsa hano turi amahoro. Ni muri iyo ntumbero umucunguzi mwiza tugomba gushima imbabazi zawe ntangere. Ni muri ubu buryo tugomba gushima ko tugiriye neza. Ni muri ubu buryo tugomba gushima ko intumbero yawe ari nziza ku mwana w'umuntu, maze bikunde ivyumviro dufise n'intumbero dufise, maze mwamu biyobore ubigorore. Data umuntu wese muri twebwe umugirire neza. Turagomba gushima muri byose ko byakunze, maze data w'icyubahiro tukaba turi hano. Nuko hezege umwe wese mu vyumviro byose kuvugira ngaha, umwe wese umuyobore. Nuko kandi dushize